Kua mana te kōrero ka puta ngā kaiako kura tuarua o Aotearoa I waho I te akomanga ki te whakahe I te utu e whakawhiwhi ana ki a rātou. Kua rua wiki ngā kaiako e hui ana ki te uepu PPTA. Ana, hei te rua wiki ka poro tū rātou, me te aha kuia tonu te wā e whakahaerehia ai ngā whakamātautau NCEA. Upoko ki raro te wairua I te kāreti o ngā puna o Waiorea I te rānei, kei te whakamātautau ria e nei tauira mo a rātou paerewa NCEA. Heoi tērā e tūpono whakatārewa hia e nei mahi I te hiahia o ngā kaiako kura tuarua ki te tohe tohe. Mea ha tātou, me pēhea tātou te tōtohe kia kite ai te kāwanatanga kāre mātou I te neke. Te kaumārua mano ngā kaiako I whakahuihuitia e te uniana PPTA, e iwa te kau ōrau I pōti ki te puta I o rātou akomanga. Hei whakahe I te tono a te kāwanatanga, kia whakapikihia ā rātou utu, mā te kotahi me te haurua ōrau noai ho. Protest activity and industrial action would begin this term and continue into term 4 if there is no progress. It's hardly a great time to be even considering industrial action. As I say, industrial action is only going to cause considerable grief. Kāore ngā mātua o ngā puna o Waiorea I te whakae, kei te tautoko kē rātou I ngā kaiako, kua hanga rautaki hoki hei tiaki I ā rātou tamariki. Kei te whakaaro ake mātou pea ki te haramai rā ngā mātua ki te whakaki ngā tūranga a ngā kura mahita, neha, kia noho wātea rātou I wā rātou kāina. Ki te kore mātou e tiaki a mātou me o mātou nei tūranga kaiako, me pēhea te tiaki tika I a rātou. Ko te hiahia o te minita a Anne Tolley, kia hoki ngā kaiako ki te tēpu. Ko te whakapai hei te kaumārima o hepetema puta I ngā kaiako ki te tohe tohe. Ki Ngikiri ona, te karere.